Hrana je danas u Srbiji jeftina samo za bogate, a sve više nedostupna za milione siromašnih. Sa prosječnom platom koja iznosi 44.000 dinara, teško je podmiriti osnovne životne potrebe, a za hranu se izdvaja čak 43% kućnog budžeta. Kupovna moć Srba je sve manja, a vrednost prosječnog dnevnog pazara iznosi samo 365 dinara. A šta možete kupiti za 365 dinara? Naravno da ništa. Može vrlo malo, jako je teško. Mogu da kupim kilogram banana i 2 hleba i mleko i eto, to je to. Možda nešto, možda ništa. Hleb, mleko, jogurt. Za 365 dinara u korpi mogu da se nađu hleb, 4 šnicle svinjskog mesa, kilogram krompira, glavica kupusa i keks, što je dovoljno za porodični ručak ili 2 litre mleka, 2 hleba i pola kilograma pasulja. Iako možda zvuči neverovatno, 365 dinara je sasvim dovoljno kako biste kupili namirnice neophodne za pripremu jednog ručka. U ovoj godini cene nisu značajno porasle, kažu ekonomisti, i ističu da je glavni uzrok pada kupovne moći građana ekonomska kriza. Prometi u velikim trgovinama su praktično desetkovani, a samo u poslednjih godinu dana prodaja je smanjena za 10%. Mislim da su pijace glavni uzrok zašto je došlo do pada prosječnog prometa u velikim trgovinama. Dakle, to je ključni problem. Zato što su pijace postale konkurentnije, tu se ne plaća porez. Ne samo da je smanjen obim kupovine čak i onih najosnovnijih namirnica, već se pazar svodi na sve manje kvalitetne proizvode. Važan je i kvalitet, ali cena je na prvom mestu. Ali teško dobiti kvalitet za male pare. Imam svoje koje šta kupujem. Recimo koju vrstu mleka, koju vrstu hleba, onda ne gledam na cenu. Kako biste uštedeli, kada odlazite u kupovinu, ponesite spisak sa namirnicama koje su vam zaista neophodne i obratite pažnju na akcije i popuste. Milan Raonić, televizija Pink.